Asifiwe Yesu ni mwalimu. Biblia ni msitu. Kwa nini nasema Biblia ni msitu? Naenda kitabu cha Timotheo wa kwanza 5:23 nasema nini? Nasema hivi, tokea sasa usinywe maji tu, lakini tumia mvinyo kidogo. Watu wanaokunywa pombe nao wanakimbia kwa Biblia, wanatoka na yao. Ndio maana nimesema Biblia ni msitu. Tunapoenda katika kitabu cha Ezekieli 47:12 nasema nini? Nasema hivi, na karibu na mto juu ya ukingo wake, upande huu na upande huu, utamea kila mtu wa chakula. Hapo chini nasema nini kumalizia? Kumalizia kinasema, na matunda yake yatakuwa ni chakula na majani yake yatakuwa ni dawa. Watu wa kukunywa dawa nao wanakimbia kwa Biblia, wanatoka na yao na wanataka kila mtu awasikize na ni wahubiri. Unapoenda katika kitabu cha Wafalme wa pili 6:28 nasema nini? Nasema hivi, mfalme akamwambia, una nini? Akamjibu, mwanamke huyu aliniambia, mtoe mtoto wako tumule leo, na mtoto wangu tutamula kesho. Watu wanaokula watu nao wanakimbia kwa Biblia, wanatoka wanasema Biblia ilikuwa na watu. Samani watu walikuwa nakula watu. Watu wanakula watu mpaka saa hii. Endelea. 29. Basi tukamtokoza mtoto wangu tukamla. Nikamwambia siku ya pili, mtoe mtoto wako tumule, naye amemficha mtoto wake. Watu walikuwa nakula watu, na wenye kukula watu nao wanaingia kwa Biblia. Ndio maana nimesema Biblia ni msitu. Tunapoenda katika kitabu cha Yohana 21:25 inasema nini? Inasema hivi, kuna na mambo mengi aliyoyafanya Yesu, ambayo yakiandikwa moja moja, nadhani hata ulimwengu usingetosha kwa vile vitabu. Mambo mengi aliyofanya Yesu ambayo hawakuandika. Waliandika yenye kuwafaa wao, lakini kama wangeliandika maana Yesu Kristo kabisa yenyewe, Wakristo wangekuwa wanahangaika na Biblia. Kuna mambo mengi aliyofanya Yesu lakini hakuandika. Ndio Yesu akasema nini? Waandishi mchungane nao, kwa sababu yake yenye alisema hawakuyaandika. Hata Yesu mwenyewe hakuandika. Paulo aliandika yake, Isaya akaandika yake, Samueli akaandika yake, lakini Yesu mwenyewe yake walitoa. Ndiposa Wakristo wanahangaika na kuhangaika, na hao wenyewe wanakiri, wanasema hatukuyaandika. Mathayo 5:20 nasema nini? Nasema hivi, maana nawaambia ya kwamba haki yenu isipozidi hiyo haki ya waandishi na Mafarisayo. Haki yenu isiposhinda hiyo haki ya waandishi wenye wamesema kwamba yako mengine hatukuandika. Waliwaajilia watu wakaandika matope wakaweka kwa Biblia, wakawaajilia watu wakaandika story wakaweka kwa Biblia, lakini ya Yesu yenyewe wakayaficha. Wakachukua injili ya kina Petro yenye waliongea wanafunzi wa Yesu, wakaandika verse 2 peke yake. Yohana verse 2 peke yake. Ya Yesu hakuna. Tutajuaje ukweli? Ndiposa nawaambia muinsist kabisa injili ya Yesu ipate kujulikana. Asante.